Kawei ka Longkmie khasi kalalaj im naga jingshah hertma haki lehnoh ha Pakistan Pahalgam ke jala Jammu and Kashmir. Kene jingshah sha hertma ki nungjung akai perthai ha Pahalgam ke daiman hak arpar tarik uyayong ajarapsan hak por chiting si hak bagi erang na Pakistan kilawan banter kuli na phangi pajba nungjung akai perthai hak baki layap hadu arp drungut ki mensim kentup ki bana bariru. Katai ka Longkmie khasi mentha katai ka jingshah hertma kedon ha Kashmir bat lejkai bat ke podlok bot baro arngut kilalaj im naga jingsret kuli ki lehnoh. Katai ka Longkmie latip kerteng ke mukong Susan Farishas im ibu syong basa hanong ba Shillong bat mentai lawan poi ha Shillong. Ha ka jingi keren bat itai Longkmie kletu baki layalikai bat ke podlok sap Pahalgam henre kapor bagi dangi syongkai bat likai lang bat utau nong syondur bat kapor bagi dangi syongkai senda uding bat pei ikidur kilai dap syon henre kata kapor kilai i utau lehnoh henrekat bat usuloi bat ulapan up bait utau nong syondur klai turu mau utau lehnoh ulapan up dak suloi utau nong syondur ban phak pule ya ketin ke jong Blei rom pha ong galam kabakam tip kemut kumno ha ketin jongki bat tanong syondur la ong kata kentin kong siem kalai turu bah kapor baka keli babalai pak keren kupta te lehnoh lap haidin biang hei lehnoh waya no kham sharum ban keli ya kita ki badang sidap ya tho ban keli pidai muslim ne hindu ha ka jing bob tip ta sunrang wajibab bodai hindu marsu ong balai hindu lehnoh ulasiat hadu arkuli na sadem bat laklon kram haju Shushu lai turu baga jing dawa ga jing terkuli kabalas ngauma ha kabala ongru yuta nong syundur ban mare no namar kene gede ga jing wan ki lehnoh ban terkuli naphang bat kilahir ya kata jaka ka basikan ta tami ban poi syapo ka jaka jong kai ban no kumta itei Longkmie la aingu yu Blei ban ajrong badai ga jing don rengkat jong u baklalaj ka te jing ja ka batrim hadu kata